Litsho kamnandi igwijo le-Ekhaya Jikelele uzive uright ubright ungenayo do you fright. Siyakwamkela kwakhona kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sesibini sendaba kwaye sizitshaya ziqhuma nayo inzokazi yapha kwamagweba. Asingabe sapholisa amaseko kazi vele singene kuze ihamba phambili kuleli hora. Kulindeleke ukuthi umengameli uCyril Ramaphosa acikice ngokusemthethweni ulimi lokutolika ngezandla njengolimi lwe-12 ngokusemthethweni eNingizimu Afrika namhlanje. Inkundla ephakamileyo yaseGauteng inike bonke abamangalelwa ababandakanyekayo kwisicelo sokubanjwa kukaPutin de kube yintsimbi yesihlanu ngomso ukuba baqulunqe iingxoxo zabo neza kuchotshelwa ngolwesihlanu. Ndi kunike wona moleke emakhaya igama lami kuZuke SA the best Afro Soul artist ka-2023 ubukele Ekhaya Jikelele apho khona ufumana khona indaba zokuqala the best music the best entertainment hlala ungayindawo. Kulindeleke ukuthi namhlanje ulimi lokutolika ngezandla i-sign language icicwe njengolimi lwe-12 olusemthethweni eNingizimu Afrika. Kulindeleke ukuthi umengameli uCyril Ramaphosa acikice ngokusemthethweni ulimi lokutolika ngezandla njengengxenye yezilwimi ezisemthethweni kuleli endlini zombuso ePitoli namhlanje. Lokho ke kuza emva kokuthi phela isishayamathetho sikazwelonke sagunyaza isichibiyelo somthethosisekelo wesigatshana sesithupha ukuba ulwimi lokutolika ngezandla lube yingxenye yezilwimi ezisemthethweni eNingizimu Afrika. Lesi sinyathelo kwesimqoka kakhulu phela kwazise lokho kuzosho ukuthi bathathelwa phezulu abantu abangezwe indlebeni kanye nalabo ke abaneyingqinamba ezenza ukuthi bangezwa kahle endlebeni kanti ke bayinkulungwane imbukeli eyingamakhulu ayisithupha abantu abaphila nesimo sokungezwe indlebeni kuleli. Sixolise mbukeli ngokuveza ingxelo engachanekanga sihlabele mgama iSABC iza kubhengeza amanani okonyuka kwamaxabiso. Ukunyuka kancinci kwamaxabiso kungakhokhelela ukubeni ibhanki enguvimba ithi qha ekunyuseni i-interest rate. Osoqoqosho baqikelela ukuba i-CIP iza kuba malunga ne-5.5% ukusuka ku-6.3% ngoMeyi walo nyaka. Oko kungamimitheka irandi nangakumbi kunye nasekwehleni kwamaxabiso amafutha. Nomhlangano amaqembu ezombusazwe okuyiwo abusayo emazweni ayingxenye yenhlangano iBrics eBoksburg izolokusihlwa. Nomhlangano weyinsuku ezintathu uzogxila eqiniseni ubudlelwano phakathi kwalamazwe kanye nokusebenza ngokubambisana. Ethula inkulumo phambi kwalamaqembu umengameli uCyril Ramaphosa unxuse ukube ayibophezele kabusha uqinisekisa ukuthula nozinzi emhlabeni ngenhloso yokweseka izinhlaka zenhlangano yamazwe omhlaba i-UN. It is undeniable that there are challenges to multilateralism and global security, and that these tend to affect our continent as well, and the global south
much more adversely. It therefore becomes important for the parties to the Brics political parties plus dialogue to recommit to peace and stability, to support the role of a strengthened and reformed United Nations, and to reiterate our respect also for international law. It is within this context that the dialogue sets for itself a number of objectives that must form the cornerstone of discussions, and these would be the BRICS Africa Partnership for Mutually Accelerated Growth and Sustainable Development. The second would be an inclusive multilateral and joint action process on promoting peace and security through dialogue and negotiations. The third would be how we define a path towards an equitable and developmental trade partnership for BRICS. And the fourth would be how best we share experiences on political party renewal and building when it comes to governance and the mutual learning that all of us have to have. And the fifth point could well be strengthen the institutional frameworks of BRICS and how we can deal with the issue of expanding the BRICS membership. Inkundla ephakamileyo yaseRhawutini inike bonke abantu ababandakanyekayo kwisicelo sokubanjwa kukamongameli waseRussia uVladimir Putin de kube ngentsimbi yesihlanu ngomso ukuba baqulunqe iingxoxo zabo neza kuchotshelwa ngolwesihlanu. I-Democratic Alliance isarhulumente enkundleni ifuna umyalelo ukuba inyanzelise ukubanjwa kukamongameli waseRussia uVladimir Putin ukuba unokuzimasa ingqungquthela yeBRICS eMzantsi Afrika kwinyanga ezayo. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi iRussia ibeke yacaca into yokuba ukubamba uPutin iyakuba sisibhengezo semfazwe kwaye iyakuba ayihambisani nomgaqo siseko ukubeka esichengeni sokubandakanyeka emfazweni neRussia. I-Arhente yolwaphulo-mthetho lwezothutho ezindleleni i-RTIA ithi ngoku ikulungele ukuphumeza umthetho wolawulo lokugwala amatyala ezindleleni i-ACTRO Act ngamafutshane. Oku kuza emva kwenkundla yomgaqo siseko iqinisekise ukuba semthethweni kwalo mthetho kwiveki ephelileyo. Lo mthetho ke walibaziseka ngenxa yetyala lenkundla. Ukuva banzi ngalo mba sixhumana naso isithethi se-Road Traffic Infringement Agency uMonde Mkhaliphi. Masikubulise Monde sikwamkele enkqubeni i-Ekhaya Jikelele. Siyabulisa Kholosa, siyabulisa nakubaphulaphuli nakubabukeli enkosi. Enkosi. Mnumzana Mkhaliphi, ngaphambi nje kokuba siye kuvuthondaba, ungayicacisa uthi yintoni i-ACTRO Act? Lo mthetho we-ARTO ngumthetho ophuma phaa kwi-Department of Transport kwaye thina siyi-Road Traffic Infringement Agency sithi abaququzelela uba lo mthetho mawunabe apha eMzantsi Afrika. Sawuthi sikhumbule lo mthetho ukhe uyasebenza phaya eTshwane naseRhawutini eJohannesburg. Ngoku sithe sisawugqiba ukuvavanya kwezi jurisdictions zimbini sathi lo mthetho mawunabele phaa kwilizwe lonke. Lo mthetho ke uncontsonqa wawo ngulona ukuba uncedisa abaqhubi ezindleleni ubacebisa uba abethe bagaxeleka kwimeko yoba babe namatikiti bafuneka bohlwayiwe ngamagosa ezendlela bangenza njani ukususa la matikiti. Okokuqala abaqhubi bezendlela bemoto bayacetyiswa uba
uba ngabe ufumene itikiti ngendlela engaxolisiyo, iza ngaphambili uzise iinkcukacha ezo, ukhalaze utsho uthi hayi andixolanga ngendlela eligosa lezendlela lithe landinikwa ngayo esisohlwayo. Lilonke uzawuthi ulindeleke uba uzise onke amaphepha ngaphambili. Amaphepha lawo azawuthi achaze uba hayi le meko yenzeke ngohlobo nohlobo, ndicela eli tikiti eli malikhansilishwe. Okanye uba ngaba ungumntu onoteksi oneemoto ezininzi phantsi kwegama lakho, uyakwazi uba uthi amatikiti xa efikile apha kuwe efike kusithiwa imoto yakho ibehamba ngesantya esiphezulu kwindawo ethile, uthi hayi ndiqeshe abantu uzibanibani nozibanibani, ngabo ofanele la matikiti athunyelwe kubo. Ngamanye amaxesha abaqhubi ayakwazi uba ufumanise uba akunamali yaneleyo yokuthi ubhatale eli tikiti. Lilonke abaqhubi baye bacetyiswe uba bangaba itikiti lakho ligqithile phaa ku-750 rand, iza ngaphambili ucele uba itikiti lakho eli ulibhatale ngezavenge. Okanye kuyenzeka mhlawumbi ngamanye amaxesha uthi hayi njengoba eli tikiti kuba ngaba funela ulibhatele within 32 days, uye uthe ufumane u-50% discount. So zizo ezo ngcebiso ezo ke uArdo athi aziphathele abaqhubi. Eyona nto ijongene nayo lo mthetho yokuba sitshintshe indlela esiziphatha ngayo ezindleleni. Inani labantu abathi batshabe ezindleleni eMzantsi Afrika linintsi kakhulu, liphezulu kakhulu. Lilonke ke lo mthetho uzama ukuthi abantu bazame baphucule indlela abaziphethe ngayo ezindleleni. Siyabulela kakhulu ngale mizekelo kuba ibeka nyani umbukeli athelwe ca akhanyele uba kanye yintoni mhlawumbe angathi xa inengxaki akwazi ukuza nini, nikwazi nani ukuba ningenelele. Ukuba sikhumbula kakuhle, i-outer yiyo ethe yanisa ezinkundleni. Loo nto yalibazisa ukuphunyezwa kwalo mthetho. Ingaba sithini isikhalo sabo? Kholosa, eyona isikhalo sesabo beyibiseso ke sithi hayi lo mthetho kufanele ube kanti uqhutywa kakhulu phaya kwamasipala. Ibisikhalazo sokuqala baphinde bathi i-Road Traffic Infringement Agency iye yathatha amagunya yomasipala. Sawuthi sikhumbule ithe sawuphuma ke isibhengezo somkundla somgaqo siseko yazikhaba zonke ezo ntetho ze-Ardo. Yiyo loo nto sikule ndawo sikuyo nje singuMzantsi Afrika, sikwayiyo ne-Road Traffic Infringement Agency. Emveni kuba sithe saphumelela phaya kwinkundla yomgaqo siseko singu-Road Traffic Infringement Agency ne-Department of Transport nomphathiswa wezothutho umama uSindisiwe Chikunga, kuthiwa lo mthetho ke ngoku mawunatyiswe kuze lonke. Yiyo le nto sixakekile singu-Road Traffic Infringement Agency, siphantsi naphezulu, sidibana nabo ogxa bethu kuze lonke emaphondweni nakoomasipala, sisithi lo mthetho mawunabele eMzantsi Afrika kulo lonke. Eyona nto sikuyo ke, eyona ndawo sikuyo ke Kholosa ngoku sithetha nje singu-Road Traffic Infringement Agency, leyo ithi masiqinisekise uba kuqeshwe abantu abaneleyo kwilizwe lonke ukwenzela uba bakwazi uba lo mthetho xa unabayo ufikelela kwiindawo zonke, wonke umntu nabantu abakufutshane bazathi babancede ngabo, noba umntu useGqeberha, useKapa, useMbombela, useMusina okanye useKimberley eRhalashiwe. Lilonke ngumthetho kazwelonke lowo, sixakekile ngoku. Sizisa abantu ngaphambili sisithi mabaqeshwe ukwenzela uba bakwazi uba banabise lo mthetho. Okwesibini, sizawuthi sisebenza nabo noomasipala uba makubekho iiofisi ezivulayo kulo lonke eli loMzantsi Afrika. Oomasipala bazawuthi basincedise basinike ii-offices phaya kubo ukwenzela uba sikwazi uba sibhale sithi uba ngaba umntu ufuna ezi ngcebiso zika-Ardo makasondele apha kwezi offices. Sawuthi sikhumbule oomasipala sinabo ngokweencwadi zethu baphaya ku-213, around 213. Indlela esizawuthi siqale ngayo ke le nkqubo leyo izawuthi siqale mhlambi ngezigaba le nto kuthiwa zii-phases. Siqale siqeqeshe abantu namagosa ezendlela. Eyona nto nayo iphambili Kholosa le yoba abantu baseMzantsi Afrika funeka sibacacisele ngokucacileyo uba lo mthetho ka-Ardo usebenza njani, kuba akho mthetho usebenzayo abantu bengawazi. Sizawuthi sithi bhazalala singu-RTRA, sizame siphume kuzo zonke, sizaba phaya kwi-shopping center, sibe phaya kwii-taxi ranks,
sibe phaya nakwi-driver testing centers sicebisa abantu bamthetho usebenza njani. Yiyo le nto sithi abantu mabasilindele kuba lo mthetho uphathele uluntu lukhulu kuba sawuthi sikhumbule ngaphambili abantu bebezifumana singathi bayaxhatshazwa ngumthetho wophathwa kwezendlela. Uba ngaba uthi unikwe itikiti lasendleleni ungabi nayo indawo yothi utyeshele kuyo uthi hayi andixolanga, bufunele unyanzeleke uhambe uyolibhatala elo tikiti. Lo mthetho wa-ARTO njengoba usiza ngoku abantu bazawuthi bayazi uba at least umntu uyakwazi uba aphume azise izizathu ngaphambili esithi hayi andixolanga ngendlela eli tikiti elindelinekwe ngalo. Lilonke sithi abantu mabawamkele lo mthetho kwaye aqinisekise uba beza ngaphambili sibacebise singu-road traffic infringement agents uba bangawasusa njani la matikiti abo ezindleleni. Ngaphezu kwako ke Kholosa, enye into eyona yonto ibalulekileyo ngalo mthetho njengoba siyazi uba kukho laa mbandela wamanqaku, la manqaku i-points demerit system. I-points demerit system izawusebenza njani ke Kholosa? Isebenza ngohlobo amanqaku awona aphezulu azawuthi umntu awafumane kuze afumane isehlwayo sokunyanyiswa okanye kothathwa i-driving license yakhe kuxa efumene amanqaku afikela phaa ku-15 15. Uba ngaba umntu uthe wophula umthetho waqokelela amanqaku i-demerit points zafikelela ku-15, okokuqala ilicense yomqhubi lowo ithi inqunyanyiswe iinyanga ezintathu. Ithetha uba loo license izawuthathwa angakwazi uba aqhube endleleni iinyanga ezintathu. Emveni kwezo nyanga ezintathu umntu uzawubuyiselwa endleleni. Aphinde ke xa ebuyisele endleleni uzawulindeleka uba aziphathe kakuhle ukwenzela uba ehle la manqaku athe abekwe ecaleni kwakhe, that is i-demerit points ezi zehle. Bangabe uziphatha kakuhle iinyanga ezintathu ziyaphinda yehle nganye qho ngeenyanga ezintathu uziphathe kakuhle endleleni ziyehle. Kodwa bangaba uthe wafikelela kulaa 15 demerit points waphinda wenza waphinda waphula umthetho kwakhona endleleni waphinda wafikelela kulaa 15 demerit points, ilicense yakho iyaphinda inqunyanyiswe. Okwesithathu ufikelela kulaa 15 demerit points ilicense iyathathwa ngurhulumente. Sawuthi sikhumbule singababukeli uba le license, le driving license siyibolekiwe ngurhulumente uba sisebenzise iindlela zakhe. Bangaba umntu akaziphathi kakuhle endleleni, u-ARTO uthi la driving license mayithathwe kuloo mntu. Xa ithathiwe kangoku la driving license ithetha ukuthi umqhubi lowo akavumelekanga at all uba aphinde asebenzise indlela. Uzawuthi ke ngoku singu-ARTO singu-RTIA simse kwiindawo zokululeko, kumaziko ozoluleko, aye kwi-rehabilitation program ukwenza uba alulekwe ukwenzela uba aphindisele abuyiselwe endleleni. Emveni koko aphinde ayoqala ekuqaleni i-driving license, aye phaa ku-K53 ayofunda ngokutsha bakutheni kubalulekile uba aqhube ngononophelo ezindleleni angabeki ubomi babanye abantu emngciphekweni. So uzawusebenza ngohlobo ke lo mthetho wa-ARTO ukwenza uba ekugqibeleni sonke singabantu baseMzantsi Afrika, sonke singabaqhubi siziphathe kakuhle ezindleleni. Njengoko mnumzana usitsho into yokubana njengo-ARTO niqgushalaze ningene nixhobise ulwazi abantu ngalo mthetho, uMzantsi Afrika uyabonakala into yokubana bayakhalaza ngelithi lo mthetho ukuzowujoliswa kubo lo gama abo esibona into yokubana benzelwa ukugcina umthetho ingabona bophula imithetho abakhulu kwezinye imeko. Siyabona imigaqo nkqubo ikhona kodwa umcelimngeni kungasebenzi kakuhle kwabo bekufanele into yokubana bayawuphumeza lo mthetho. Ingaba mhlawumbe isebe lenza ntoni uqinisekisa into yokubana bonke ubuqhophololo bamagosa ezomthetho buyajongwa? Kuba kaloku kwezi zikhalazo ndiye ndabona omnye esithi lo mthetho uvusa ikroba so that aba mhlawumbe benza ubuqhophololo bangenelele. Enye sesizathu soba kuziswe lo mthetho we-ARTO kungenxa kanye yezo zikhalazo zeziqhophololo ezivelayo kuthiwe hayi amagosa ezendlela asebenza ngohlobo nohlobo kwaye ngawo athi angaziphathi kakuhle kuba athi nawo athabathe inxaxheba ekunyukeni kwezinga lobuqhophololo. U-ARTO uzawusebenza kakhulu ngendlela yekhompyutha. Kuzawuthi kusetyenziswe ibuxhakaxhaka obuphezulu kakhulu ukwenzela uba isandla semfene singangeni naphi na, singafumani ikroba lokuthi izame uphazamisa
wendlela yokululekwa kwabaqhubi bezendlela. Izawusebenza ngohlobo ke lento ekholosa. Izawuqala xa igosa lezendlela lithe laphaya endleleni limisa imoto lisithi hayi le moto yophula umthetho, sizawuzama uba iincwadi ezi zibhalwa ngebholpen zisuswe ngoku. Sawunikeza ubuxhakaxhaka ii-gadgets kumagosa ezendlela. Ithi itikiti xa libhalwayo endleleni libhalwa phaa kwikhompyutha, nawe muntu ongumphula imthetho naye asayine phaya endleleni. Emveni koko ugosa lezendlela nalo lisayine phaya kwikhompyutha, licofe iqhosa. Yonke ezaa nkcukacha zoba uzibani wophule umthetho wezendlela uyahamba ngoko nangoko, uyahamba uyogaxeleka phaya kule nto kuthiwa yi-National Contravention Register. Incwadi leyo abantu bophula imithetho yezendlela ibhalwe khona. Yikhompyutha kakhulu enkulu ke leyo ephaya edibene no-notice. Yonke ezaa nkcukacha bendichazile uba xa uphule umthetho kukho iintsuku ezingama-23 ethi ulindeleke uba uyolibhatalela tikiti kumasipala apho uzawufumana khona u-15% discount. So ke ngoku ikloko iyaqala ke ngoku ubetha. Unikwa itikiti namhlanje 32 days iyabetha ikloko. Loo nto ayenziwa ngesandla somntu, ihamba phaya kumatshini, akho mntu ukwaziyo. Xa ugqithe iintsuku ezingama-23 singenelele singu-RTIA, onke ezaa nkcukacha zomphula imthetho ziza kuthi, siyamthumelela le nto kuthiwa yi-courtesy letter, simkhumbuze uba ngomhla othile wophule umthetho wezendlela lulonke, hamba uyodibana nomasipala wasenoJohannesburg, dibana nomasipala waseMbombela uba ubusembombela, okanye umasipala waseKapa uba useKapa, hamba uyobhatalela eli tikiti. So iintsuku ezingama-23 32 ezoqala ziyagqitha. Sikunikeze ezinye iintsuku ezingu-32 again ezingama-23 uba ubhatale uyolungisa eli tikiti. Kukuwe uba ngaba uzikhethela eyiphi na kwezi ngcebiso bendinginike zona ndithi 4, uba ufuna ubhatala 50%, okanye ufuna ubhatala, okanye ufuna ulikhaba eli tikiti, okanye ufuna ubhatala ngezavenge, okanye ufuna utyumba umntu ebeqhuba imoto yakho banga ibingenguwe ebeqhuba imoto. Xa zithe zagqitha iintsuku ke ngoku eziyi-32 zesibini, that means sineentsuku ngoku eziyi-64 apho umophula imthetho lowo angakhange eze ngaphambili uzolungisa eli tikiti, uzongcengceza okanye uzochaza uba kwenzeke ntoni na. Xa uthe akweza ngaphambili kwagqitha iintsuku ezingu-64, into ethi yenzeke uyavalwa phaa kwikhompyutha. Igama lakho awukwazi uba uphinde uvuselele i-driving license yakho, awukwazi uvuselela idiski yemoto yakho. Sinele nto kuthiwa yi-enforcement order. That means itikiti lakho ngoku lifikelele kulaa nto kuthiwa yi-enforcement order, apho ke ngoku ungakwazi ukwenza neyiphi na izinto ndizichazileyo. Noba ngumqhubi wetruck, okanye ngumqhubi we-ambulance, okanye ngumqhubi weteksi, laa nto kuthiwa yi-public driving permit yakho nayo ithi irhoxiswa ungakwazi ngokuqhuba endleleni. Lilonke uyanyanzeleka ke ngokuba uze ngaphambili uzolihlawula eli tikiti, okanye uzongcengceza uchaze izizathu ezo, le nto kuthiwa yi-representation, uzise amaphepha uba ngaba usafuna ulikhaba. Uyaxhomekeka ke naloo maphepha uba aza kwamkeleka na. Uba ngaba wamkeleki, izawuthetha uba elo tikiti ke ngoku lizawuhlala phaa, uzawunyanzeleka uba ulibhatale. Eyona nto iphambili ke kholosa esizama uba siyicele kubaphulaphuli nakubamameli yoba abantu mabazithathele ingqalelo ezingcebiso zika-ARDO sizizisa ngaphambili. Kwaye nawo la maxesha aphaya kwikhompyutha, lo 32 days ndithetha ngayo, lo 64 days ndithetha ngayo, akho mntu ukwaziyo umchukumisa phaa kwikhompyutha. Yiyo ke ngoku lilonke sisithi akho sandla semfene sizawuthi singene xa kusebenza u-ARDO. Zonke izinto ziphaa kwikhompyutha, zi-automated. Kwaye ke ngoku lo mthetho uzoqinisekisa uba abantu bayawuthobela. Eyona nto siyijonge kuyo yoba siziphathe kakuhle, kwehle amazinga endlela engozi ezenzekayo ezindleleni eMzantsi Afrika. Ingaba mhlambe njengoko uthethile into yokubana zikhona amakhasi okanye izinto zonxibelelwano ezawusetyenziswa uqinisekisa into yokubana amagosa ezendlela athi mhlambe xa ikwazi into yokubana ahlale phantsi enxibelelana nabaqhubi bayakwazi ukufumana ingcebiso. Ingaba mhlambe oku kuzawuqala nini? Ewe, uqeqesho kwamagosa ezendlela kholosa kuyaqhuba sithetha nje wona. Sisebenza nogxa bethu u-Road Traffic Management Corporation. Kukho amagosa ngapha ku-25,000 esinawo ezindleleni zoMzantsi Afrika.
sisebenza no Road Traffic Management Corporation. Uqeqesho kwamagosa kuyaqhuba sithetha nje. Sathi nje saphazanyiswa ngulomba lo mthetho waye wasiwa kwinkundla yomgaqo-siseko. Ngaphandleni koko ngethe basesigaphambili kakhulu ngesigabadele kakhulu ukulungiselelwa kwalomthetho. Lilonke iyaqhuba la nkqubo yokuqeqeshwa kwamagosa kwaye ngoku sizama ukuthi amagosa ezendlela masizameni sicinge ngokutsha ngokupheleleyo ngendlela esithi siziphathe ngayo nathi ezindleleni ukwenzela abantu bangafumanisi ingathi xa ezindleleni baphatheke kakubi ingathi siyabaxhokosha ingathi siyaba-intimidate ezindleleni. Nantso iculture entsha uArto azanayo uba makubekho insetyenziswano enkulu phakathi kwamagosa kunye nabo abaqhubi bezendlela ukwenzela uba sonke abaqhubi bezendlela bangabi nezimvo zokuba hayi amagosa ezendlela ayabahlukumeza okanye enze ntoni, that is baya-intimidate ngegama lesilungu. Nathi singabantu baseMzantsi Afrika sizawuthi siyabacela abantu ba mabawulindele lo mthetho. Sizawuza nazo iinkcukacha, sinayo iArto mobile app abantu nabo ngoku banongena kuyo singu-RTRA. iArto mobile app abanoyifumana nayo phaa kuGoogle Play Store, umntu ayidownloade ukwenzela uba afake i-ID number yakhe atshekishe uba ngaba unawo namatikiti kaArto. Okwesibini sinayo nayo newebsite yethu uarto.gov.za, umntu nayo noya kuyo afike afunde ngokunabileyo balo mthetho osebenza kanjani na. Sinayo ne-call center number abantu abathi nayo bayifowunele akwenzela uba bafumane iinkcukacha ngalo Arto. Nomboro leyo ithi 086 122 7861. Bangayifowunela loo nambari ukwenzela uba batshekisa ukuthi sikhumbule uba ngoku sisathetha ngo-Arto Kholos. Kukho umahluko phakathi ko-Arto lona ulapha eRhawutini nasePitori, that is Johannesburg and Pretoria, kunye nomthetho osasebenzayo ngokwizwe lonke lo mthetho kuthiwa yi-Criminal Procedure Act. Kodwa umuntu bangaba uthe waqhuba wazogqitha kule ngingqi yaseRhawutini, that is ePitori naseJohannesburg, bangaba mhlawumbi unomrhano woba mhlawumbi unetikiti owathi walifumana naye elo tikiti lizawuthi livele. Kodwa wona amatikiti lana aphantsi ko-Criminal Procedure Act asekhoyo ngoku kwiindawo ezininzi zoMzantsi Afrika, mhlawumbi awazovela apha kule khompyutha yethu. Masibambe ngazo zozibini mnumzana ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana ababukeli bafunde nto. Siyabulela kakhulu Kholosa, niphinde nisibize sisaya phambili ngalo mthetho. Zininzi iinkcukacha sizawuthi sikhuphe ngawo ezawuthi zicebise abaqhubi bezendlela. Enkosi kakhulu. Sibamba ngazibini. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye kaloku umnumzana Monde Mkhaliphi nosuka kaloku e-Road Traffic Infringement Agency esiqala banzi kaloku ngomthetho we-Arto kaloku ukwaxhobisa ke nabagibeli nabaqhubi into yokubana baqiniseke ezindleleni, ukwaqinisekisa kaloku into yokubana namagosa ezendlela afumana uqeqesho uqinisekisa ukhuseleko nobuqhophololo. Masithi qhu evenkileni ungayindawo, siyabuya emva kwale ntlekisa. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha Ekhaya Jikelele. Umbhali nongumdidiyeli oyintloko womdlalo weqonga wesiNdebele uLebo Dlamini udidiyele omnye umdlalo obizwa Impande Yesono odlale ku-SABC 1 ngecawe kwiveki ephelileyo ibingumhla ke we-16 July. Ikhona ke neminye imidlalo yeqonga eveliswe yilenzekazi uLebo. Namhlanje ke ulapha enkqubeni estudio sinombhali ke uzokwabelana nathi ngalo mbhalo wakhe. Lebo masikubulise sikwamkele Ekhaya Jikelele. Uyaphila? Angithokoze kholo sengiphilile, wena uvuka kanjani ndakababa? Ndi-bright and right and enough right. Ingakumbi usindwendwela apha enkqubeni yethu. Maniqale ndithi halala ngomsebenzi eniwenzileyo kuba sithe xa sithetha watsho into yokubana uSunday ogqithileyo ibiqala ngqa ikudlala kumabonakude. Iye kunjalo, and siyathokoza kakhulu ukuthi nisimeme nizokuhlala nathi ukuze sikhulumisane ngalo mdlalo esiwuhlolileyo. Wow. Sifuna usibuyisele emva xa senihlala phansi nisithi sifuna ukuba nalomboniso othi Impande Yesono. I-inspiration behind le idea isuke lephi njengoko siyibonile into yokubana niye nayimanifesta yaba yi-reality? Umdlalo othi Impande Yesono kumdlalo engithena ngihlala phansi ngiqala ubujamo bempilo yami nepilo yabantu ekuhlaleni ngabona ukuthi no angukhiphe abantu bakhona ukubona
umdlalo lo kholose ukhuluma nge-GBV kuhle kuhle ugandelela khulu begodu uhleli khulu endabeni ye-GBV abantu abaningi bengubo kunye nabembaji bayadlula kulobo bujamo lobu kodwana abakhulumi abayiphathi abaveli kodwana ngathi nangihleli ngombana ngingomunye ke nami owabalhoba le-GBV ngathi awa angiyitlole begodu ngizame indlela zokuthi ingavezwa abantu bakhona ukubona bakwazi ukufunda ngombana nasikhuluma ngento ezinjengalezi abantu bayakhona ukufunda balimuke baphandlululeke bese bayaphuma nabo bathi awa nathi singabanye abadluleki kulobujamo lobo endlule kibo sibawa ukuthi nisihelebhe abahelebhekileko bakwazi ukuhelebha abanye nabo baragele njalo phambili. Siyabona phana into yokubana hayi kuyasetyenzwa i-production kunzima and ayithanda kakhulu lento oyithethayo yokubana lo mdlalo uthetha ncakasana nempilo abantu abaziphilayo ekuhlableni ingakumbi umba we-GBV. Khawusibalisele into yokubana bekunjani ukushicilela lo mboniso kuba uyabalisa into yokubana niwenzele pha kwaNdebele. Iye kunjalo siwenzele kwaNdebele ukutlola lo mdlalo azange kube yinto ebudisi khulu ngombana kuyinto efaka phakathi ihlangana impilo yami nepilo ke yabanye abantu nangiqala ekuhlaleni ukutlola ke lo mdlalo lo kube yinto ehle begodu nemnandi ngebangela lokuthi sithome saba ne workshop yokusifundisa ngokutlola nangokuveza nangento ezinenge ezifaka phakathi abo makeup lighting control cinematography I workshop engikhuluma ngayo le iyalethwa i-Ego Visuals ikhambisana elangeni generations Barberton Mines kunye ne-Pan African Resources ekungiba abantu abasinikeze leli thuba lokuthi selenitlonile begodu ke nali ithuba dlulelani phambili nuveza abantu babone. Ngithanda nokuthokoza kakhulu SABC 1 ngokuthi siphe ithuba lokuthi awalethani abantu ekhaya bakhona ukubona akusingibani nobani ke nokho banethuba lokuvela ku SABC nofana umbereko wakhe uvele eSABC. Siyathokoza ngombana siyazi ukuthi SABC kulikhaya elikhulu iSouth Africa yonke ihlangene. Lokho ke kwenze ukuthi nokho nathi sibe namandla nomdlandla ukuthi sikwazi ukuragela phambili njengobana sazi ke mndaka baba ukuthi ilimi lesindebele nesiswati kunye nesipulana ekhethu eMpumalanga kumalimo angathathelwa phezulu khulu eSouth Africa iphelele kumalimo engathi singathi nasikhuluma kuhle sithi kumalimo abekelwe emuva kodwana ke leli thuba silitholileko sikwazile ukuthi siwaveze lawo malimo engikhuluma ngawo ukuze ukuthi abantu bakhona ukubona ukuthi awasikhona siyaphila begodu sinawo namakhono singakwazi ukuthi sizenze into ezifana nalezi sirakele phambili. Yazi indlela osithetha kamnandi ngakhona isindebele I hope into bana awukho behind the scenes ukhona nayo kwi front camera. Ngikhona mndaka baba ngingomunye ke wabadlala khona la ubaba obetha unkosikazi akhe lo ubetha mina ngingumma ke nginobaba engikhambisana naye lapho kade angubaba wakwami escreenini uMosutuna wakamahlangu. And uyabalisa into yokubana nawe kaloku uye wabalixhoba le-GBV ngoku ufumana ithuba lokuba lonto uyi-acte out. So ndifuna ungena ngaphambi kokuba singene into yobana abantu mhlambe bayifumene njani ndifuna ungena ke ngoku xa songena kwi-character i-emotions zakho knowing that this is something oye wadlula kuzo uzichanela njani? Kubenzima kakhulu ngombana ngibuyele emva ngaphila leyapilo ekhangiphila ngalesa sikhathi kube disana khona nangithi ngiyayiqala ngombana kunamasini lapha ngilila khona kungibizile ukuthi angibuyele emva ngiyokungena ngaphakathi ngombana i-character na uzayiportray ngendlela efaneleko kufanele ukuthi ube ngiyo uyiphile so ngechude elikhulu ke mina ngidlulile kulobo bujamo kodwana kwaba buhlungu ngoba kungibize ukuthi ngibuyele la sengizitshela ukuthi ngidlule khona kodwana ke ngonobangela ukuthi ngiyazi ukuthi kunomuntu engifuna ukumlapha ekhaya ngikuthole nokho kungasibudisi khulu ngombana ngazi ukuthi nginomnqopho walomdlalo lo umnqopho wami kulapha nasele udlulile ebujameni obunje ukwazi ukusho ukuthi mina ngikhambilela ngadlula kuba lula ukuthi uyiphile impilo leyo ngombana uyazi ukuthi kunomuntu oqalene nobujamobo ufuna ukumlapha abantu abanengi bezile kimi bathi no siyabawa sesukuthi usihelebhe ngombana ngemva kokuthi ngihlukumezeke ngalendlela engihlukumezeke ngayo ngadlula ngaba nobulwele bedepression abantu abanengi beza kimi including abantu bembaji kholisa bathi sesinathi usibona sinje singakhulumi simadoda sithwele siyabawa ukuthi usihelebhe ngikhuluma nawe nje sihleli la mndaka baba kunehlelo esele silenza eliphathelene nobulwele bedepression kunye nakho ukuhlukumezeka lokhu nalo esizoliveza ukuthi abantu ekhaya bakhona ukulibona bakhona ukulapheka kuhle ukuthi nasele udlulile ebujameni ubambe osebudisini umdose ukhambe naye umtshela ukuthi lapha siyakwazi ukuthi singadlula sidlula ngalindlela ukuhelebha omunye umuntu naye uzokwazi
azokwazi ukuthi ahelebhe omunye umuntu lokho kwenza ukuthi sibe sisizwe esiphilileko sisizwe esihelebhekileko Yenene unqina amazwi athi intaka yakho ngoboya benye and inhlo kakhulu into yenzileyo yokuba uye wajonga isimo sakho waqonda bani ngasebenzisa into kubana ndi-empowerishe omnye umuntu uqinisekisa naye abona ba no kuyadluleka noba mhlambe ungabethwa uthini kuyadluleka ube nje njengoko kaloku siyibonile ngeSunday idlala kumabona kude uthethile ngepreparations into bana bengalulanga kuba kaloku niyenzela pha kwaNdebele when it comes to preparation equipment nantoni ingaba mhlambe abantu baseNdebele noMzantsi Afrika uphela bathe xa beyibona ngeSunday bathini how was the response especially from social media bayamkele kuhle khulu mntaka baba ngifuna ukuleya mala bayamkele kuhle khulu bayithabele bayithandile social media is buzzing ngepande yesono begodwa basayilambele bayayifuna ukuthi ngathana ingarakela phambili kodwa ke sinethemba lokuthi iSABC njengombana isiphile ithuba nje izokwazi ukuthi isiphelinye ithuba lokuthi awa vezani godi neminye imidlalo nofana rakelani phambili ngayo yona le kube budisi ke nokho ukuyenza ngombana kade siberegisa ngelimi lesikhuwa bathi limited budget asikakakwazi ukuthi siberegise equipment esezingeni eliphezulu equipment esiyazi ukuthi ngiyo esezingeni elifunakalako le TV kodwa ke nokho iSABC bani yathi nanoma niberegise ama camera wenu enhlalani waberegise ekhaya izani nawo abantu abakhona ukubona siyabawa ke nokho ukuthi njengomphathiswa wethu uthandi Shongwe eMpumalanga kunye noMouse Phethe ku Refilo Tsipane abasibize njengombana sima artist bahlale nathi phasi ukuthi manazi inkinga enhlangabezana nazo ukuze niragele phambili nikwazi ukuthola nama equipment aqhakathekileko asezingeni eliphambili singanihelebha ngani sifane neminyango ekhona la eGauteng esiyaziko sonke ukuthi GFC ikhona kwaZulu Natal la ungathi uyaqala bayakwazi ukukhipha ama-film not i-film so nathi siyabawa ukuthi akhe basibize bahelebhisane nathi ukuze sikwazi ukuthi sikhiphe okufaneleko okuzokuragela phambili njengesitshaba samaNdebele isipulana sivele kunye neSiswati siragele phambili kodwa sinethemba ukuthi bazosihelebha hayi helebhani amasebe helebhani basikwizeni ini man ngaphambi kokuba siqhubeke nale ngxoxo siyathanda into yokubana sirhabulise mbukeli sikufincise kumagqabantshintshi alomdlalo So I heard they call guys like you Umfweto. Ngwami yakuthatha nokho ke uhulena ngoyofanele athole igcwalisana awunesibili inkinga zakho zibheke bani ngisebenzele kuhle umfazi lo ngimfuna ya ngiyakhanyisa ngiyathunisa ngeke qale mina ngeke You know where I'm calling. Where's my money? Oh, I'm glad that you want to explain. hayi zisazokhala zisazoshuba hayi umhlelo omsebenzi ndiubonayo and eyona nto indenza ndizince ngani kukuba nisuka kwiprovince zange nisuke nithi no sifuna uze egoli nithathe abantu benu nakhasta kwalapha kwaNdebele ukuqinisekisa nje into okubana ungathi xa ujonga kwi-social media ujonga umxholo walomdlalo ingaba uthetha ncakasana nababukeli njengoko uye wachaphazela nomba we-GBV intoni mhlawumbe ezinye izinto ababukeli abangathi bazilindele kulomboniso umdlalo lo uveza ukuhlukumezeka kwaboma nabantwana uveza ukuhlukumezeka kwabantu bembaji uveza nokuthi abantu abanengi bayayithola imiberego kodwana umuntu azitholeseka kubamashonisa ngebanga le level nofana istandard sepilo azibekela sona uthola ukuthi he is living above his means akasakhona ukuthi angafinyelela lokho kwenze ukuthi agcine sekahlukumeza lo ahlekisana naye ekhaya ngebanga lokuthi ngaphandle une pressure nangendlini ufunyana ipressure so abantu abanengi bayaphandlululeka ngalomdlalo esiuhlolileyo Lebu masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye Ekhaya Jikelele siyazinca ngomsebenzi omhle enwenzayo kwaye sijonge lukhulu kuni sithi ntingani zitakandini nawunqanda zinkwenkwezi
Siyathokoza. Cela ukuphi high five. High five. Right mbukeli wami esixoxisana kaloku naye uLebu esuka phana kaloku kwaNdebele ngomboniso wabo omthaqaca othi impande yesono. Qiniseka kaloku mbukeli into yokubana xa kungecawe uthe zava uyababukela kwinkqubo yakho ephala phambili uSABC 1. Kokuma sithi qhwi evenkileni ungayindawo siyabuya emva kwentengiso. Sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi usahlezi kanye nathi la ekhaya lakho elifudumele. Mbukeli eyintsungweni ezimbalwa ezedlule sibe nengxoxo ekhethekile nomlomo wengonyama uMisuzulu kaZwelithini okungumntwana wasonkweni uAfrika Zulu. Ugeqeke amagula ngezinto eziningi ezenzekayo endlunkulu kaZulu, ingxushunxushu, imibiko yokudunguzela kwengonyama, unomthebe wesizwe kanye nokuyibophezela kwendlunkulu ukusebenzisana neSABC. Intatheli ke esimkantshubomvu Calvin wakwaDludla ubese senthi negoli eyoxoxa nomntwana. Ekhuluma engxoxweni ekhethekile nophiko lweindaba ze-SABC SNT negoli, umntwana wasonkweni okuyena mlomo kaNomthebe wesizwe uthi lawo malungu omndeni angahambisani nezinqumo ezithile zasendlunkulu sengathi angagcina kubonile ukukhanya. Labo abangenayo ivision emndenini, abangathintekile umoya ongcwele wendlula mithi, umoya ongcwele wesihlalo ongabathintile. Ngeke siye ukukhuleka sithi abafundisi ababakhulekise ukuze nabo bekwazi ukubona lento esiyibonayo, lento lena ebonwa uZulu. Ngoba ubona nje indlula mithi mayivela kwi-TV iqhamuka ithi noma ikhuluma umhlaba wonke uyanyakaza, ukunyakaza amanzi ezibeni. Ngakho ke into engaka sithanda ukuthi yenzeke kube khona uZulu usungaphandle. uZulu akabuye owakhohliswa ukuthi indlula mithi khona enye okudlula lelibhubesi. Alikho lingibhubesi eliyophatha uZulu. Akukho umunye umphefumulo kaNdaba acetshwayo kadini uZulu oyophinda utholakale. Yilo lelibhubesi esinalo. Sicela bakwethu ukuthi uZulu abuye azo-enjoya ukhisimuzi ekhaya, kuyabuswa ekhaya. Umntwana wasonkweni uthi imibiko yokudunguzela kwengonyama yesizwe samaZulu kwakubikwe nokuthi iyolashwa eSwazini. Lokho kwakungamampunge ayeqhutshwa abathile ngenhloso zabo. Asifuni ukuthi bese kuqanjwa amanga kuthiwa inkosi iadmithiwe. Fana noma kuthiwa inkosi mhlawumbe iyagula bese sithi thina ayiguli. uZulu akayifuni lonto, ufuna iqiniso ngakho sonke isikhathi. So thina siyibophezele ekutheni uZulu awazi iqiniso. Ngakho ke uma ugulisa inkosi yakwaZulu ukhulisa uZulu uzomlapha ngani? So thatha apha amaklinikhi ukulapha wonke laba bantu. Ngakho kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi iqiniso silibambe, abantu bakwaZulu sibatshele indaba okuyizo. Uma inkosi igula sibe ukuthi inkosi iyagula, kodwa asikwazi ukubika ukuthi inkosi iyagula ingaguli. Umntwana uGebizizwe kaNqandulana wasosuthu uthi yebo ikhona ingqinamba ekhona endlunkulu kaZulu kodwa akusiyona into entsha, kwenzeka nakwamanye amakhosi afaka phakathi uMamonga. Umlando uyayiphinda, kwenzekile kuMamonga naye wathi ngesikhathi eguqile basuka kwathunyelwa umbombo noMashungu waseMambatheni khona waNongoma wathi hamba obuyela endlunkulu ukuthi njengamanje ilanga lishonile. Wathi mayifika behlangana kwase kuthiwa ulwandle lizokhuzwa kubani ngoba alishoni ilanga lapha ekhaya. Kwase kuthi umntwana uNyawana wayemdala lwakhuzwa kuye khona lapha. Kwaqhutsheka ngoba ubukhosi abekwa uhulumeni, bubekwa umndeni osukwazi ukuthi inhlaka zimi kanjani. Bathi mabukhuza ulwandle lapho kwafika isikhathi emavikini sekufanele ukuthi ayotshala kwaNobamba ngoba ilapha amakhosi ayebekwe khona. Kwase kubonakala ukuthi mase kufanele atshalwe sekukhona into enjengale esike sayibuka oyibusayo. Kwase kutholakala ukuthi ulwandle luyaqhubeka ngapha kodwa into esuka idala uNkulunkulu. Kwase kubonakala ukuthi umntana omlungu uHarriet Colenso owawuyena mmilo wayizinto zindala. Wabe sethi cha akwengeke lo okhuzwa kulwandle. Wathi mayiveza iphepha wathi akwimi. Wasebuza ukuthi upho maphumsana umntwana nakwathiwa nangu. Umntwana uAfrika Zulu uphawulile ngomdlalo ondaba mlonyeni oqoshwe isiteshi esiyimele iShaka Ilembe wathi bayimisela ukuxoxa nalesi siteshi ngokuhlanekezelwa komlando, uthi ke bayimisela ukuthi banikele ngisho enkantolo uma kudingeka. Asili nokuthi entertainment fanele oproducer abetelevision bedayise, kodwa akungenziwa lokho at the expense of isizwe. Ngathi msakazi
ngisazobuya ngizogxila nawe kulolu daba kodwa khona okuthile inyathelo esizoyithatha uma ukuthi kufanele thathe zomthetho uma ukuthi kufanele bebizwe laba abantu be-channel bezosichazela ukuthi ingabe konke lokwenzeka kanjani. Okwesibili ngiyazi ukuthi bayiqasha ngokuthi ingonyama ifikile lapho yazoshuthi. Ingonyama iyabizwa zonke indawo izolo nje bikuMayweather yafika yashutha kaMayweather. Akusiyo ama-8 years ngonyama wonke lawo lapho esuke ishuthwa khona. Lokho kuyi-photoshoot. Inkosi iwumuntu onomusa. Asikazi senze ipolicy evimba ukuthi ngonyama ihambe ishuthe. So inkosi yafika lapho akusho ukuthi inkosi yavuma anything. Inkosi kufanele ibhale incwadi isayini izinto akukho into enjalo. Inkosi ayikazi nikezele malungelo anjalo ukuthi akuqove umlando wesizwe. Uma uZulu ekhuluma ethakaneme therefore kusho ukuthi uZulu akaneme, therefore kusho ukuthi indlunkulu kumele isukume kube khona okwenzakalayo. Umlomo wembube uthi ke bayayibophezela ekutheni basebenzisane nesiteshi SABC ngoba bawazi kahle amandla kanye nezigidi zabantu abathembele SABC ukuze bathole ulwazi kwazise iSABC iwumsakazeli womphakathi. Ngamqinisekisa uZulu ukuthi cha iyo ivoice yesizwe uSABC unguye okuthiwa unguyena ukuzobika indaba zesizwe. Thina soqhubeka ukuthi siphakele uSABC ngazo zonke idingo zeindaba ezifunakalayo eqhamuka endlunkulu. Angeke kube khona inkinga sekuthiwa intatheli zeSABC seyivalelwe ngaphandle mhlawumbe sekumele ikhiphe imali ukuze zizokwazi ukuthi zenze ama-interviews. uZulu udeserve better okungcono ukuthi athole information ngoba injalo. Phakathi kwabantu ababekhona lapha umntwana wasoSuthu umenzi wethu kaThandayiphi kaSolomon kaBhekuzulu kanti imbube ngalo usuku olufanayo ivakashela isiteshi somsakazo iMetro FM khona eSABC iyoba nenkulumo ngxoxo khona. Osomlando bathi ke kucace ibha ukuthi khona ukungaboni ngasolinye phakathi kwengonyama umphame ephuci ikhubalo lenyanga kanye nonduna nkulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi. Kanti osomlando bathi ke le into kumele isukunyelwe ilungiswe ngaphambi kokuthi iphume esandleni. Ebuzwa ngalolu qhakeko umntwana wakaphinda ngene ekhuluma nabezindaba wathi ayikho nhlobo into efuzeleyo. NgiuCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Njengamanje ke mbukeli isixoxane ncitha buchopho kaSomlando kanye nesazi samasiko uKhaya Ndwandwe. Babo Ndwandwe asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Yebo ngiyambingelela dadewethu nonke kanye nababukeli bohlelo bakhe emakhaya. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Ngaphambi nje kokuthi siye phambili imkhatshwa akwe udwebele nje umbukele ekhaya isithombe esicace bha ukuthi yiziphi lezi inxushunxushu ezenzeka endlunkulu kaZulu. Dadewethu into yasendlunkulu icayi ngoba cishe into yasuke sayibona yenzeka kuphuma kweyitatimende ezimbili ukuthi omdala uyadunguzela kwaphuma isithi omdala kadunguzeli. Lokho kwaba yikho kushayisana sakubonayo thina singumphakathi ukuthi ungathi khona okungabikho ukuvumelana kahle hlehla. Yebo mkhatshwa bengizocela nje ukuthi silalele kunombiko esowudlala khona manje engicela siwulalele sobabili emva kalokho ke sobe sesixoxa nawo ngawo umlomo wembube lo umntwana wasonkweni ke ephawula ngokwenzeke. Umlando uyayiphinda kwenzekile kuMamongo naye wathi ngesikhathi eguqile basuka kwathunyelwa umbombo omashungu wasemambatheni kuna wanongomoto hamba obiyela indlunkulu ukuthi njengamanje ilanga lishonile. Wathi mayifika behlangana kwase kuthiwa ulwandle lizokhuzwa kubani ngoba alishoni ilanga lapha ekhaya. Kwase kuthi umntwana unyawani wayemdala lwakhuzwa kuye khona lapha. Kwaqhutshekwa ngoba ubukhosi abekwa uhulumeni bubekwa umndeni osukwazi ukuthi inhlaka zimi kanjani. Labo abangenayo ivision emndenini abangathintekile umoya ongcwele wendlula mithi umoya ongcwele wesihlalo ongabathintile. Ngeke siye ukukhuleka sithi abafundisi ababakhulekise ukuze nabo bekwazi ukubona lento esiyibonayo lento lene ebonwa uZulu ngoba ubona nje indlula mithi mayivela kwiTV iqhamuka ithi noma ikhuluma umhlaba wonke uyanyakaza.
Yebo Mkhatshwa lapho ke kulawo ma video naleyo lo msindo obuzwa ke kuqalwe lapha umntwana uGebizizwe yena kube Phawula nje ngomlando weinqushunqushu zasehlalankosi emva kwalokho ke sibe sesizwa ke umntwana uAfrika naye sechaza ke ngeinqushunqushu ke ezenzeka endlunkulu ingabe wena kuthini kwakho ukuphawula mayelana lokho kusho umntwana wasonkweni cishe njengoba echaza sikhuliswe dadewethu lapha emakhaya umlilo wasendlunkulu wethiwa ngesifuba okuhle ukuthi baba sendlunkulu abakhulumayo ngicabanga ukuthi uzokwedlula lapha ngoba besikhanyisela nje bese behlangana bebodwa basendlunkulu bese besitshena kuyikhona khona mfowethu into ehle yiba abasendlunkulu abakhuluma njengoba besho nje bethi inqushunqushu bakhona yiqiniso nathi ngoba singosomlando sikufundile ikhona kodwa ke cabanga ukuthi basazophinde behlale bebodwa ukuze noma kukhona izwi eliphumayo liphume ngokuvunyelwana njengamanje sisente social media egijima kakhulu engicabanga ukuthi nendlunkulu qobulayo phambi kokuthi bekhona idocument ekhiphayo kuzobiza ukuthi ihlale phansi yona kube kuphume into eyodwa eqondileyo ngicabanga ukuthi njengamanje kufika lapha khona izinto eqonda khona dadewethu ayisekho into engasethusa njengamanje. Yebo Mkhatshwa kanti nje ke ngiyazi ukuthi ukhale kakhulu nangokuhlanekezelwa komlando kaZulu ngomdlalo othi ilembe odlalwa isiteshi esiyimele ingabe ukuhlanekezelwa komlando kaZulu oyisizwe esikhulu kangaka emhlabeni kungaba namthelela muni esizukulwaneni esizayo njengoba phela lokhu kungaba into ehlala iminyaka ngeminyaka dadewethu leyo ke ivele ikhalisa inyembezi ukuhlanekezelwa komlando ngoba ngeke ukwazi ukubhala umlando wakithi ngingekho mina bese ngibonga inkulumo yomntwana wasonkweni ingijabulise ngaphakathi ngoba laba bantu basebenzisa izithombe zesilo bese ngathi khona esakusayinayo isilo lento ekhulunywa lapha inkimbothi yodwa kube kuthiwa bezile bithi bazosibuza bese bachazela nathi kwakwandwana ngiyajabula nendlunkulu nje umntwana wasonkweni nje khuluma kazi ukuthi masidinga inyathelo zomthetho bazothathela ngoba bahlanakezela umlando wezizukulwane uma ubuka abantu ababuka umabona kude nalo yamdlalo le abacabanga ukuthi kuyikhona khona okunesikhona bake mina ke nje sengithole nokuthi ngiyagigiyela lapha ngithuka umlando ngawufundiswa ngogogo umlando wakwandwandwe ngiyawazi ngikhulele kwandwandwe ngingakusa kwadlovunga ngitshela ukuthi umuzi kaNtombazi wawula njengamanje lapho kumkhona kaNtombazi kwakhumuzwa semambathe nomzwa kwaXimba ukube beza kithi bazobuza bese yobasiza ngoba lento lena idiyosiza izizukulwane ngezizukulwane kodwa ke engakutshela khona ngeke nje bahambe boxoxa umlando kaPrinters bakwenza lokho ngoba benikezwe imali laba abanikezile njengamanje bangcolisa umlando wakwaZulu awuzange ube nje umlando wakwaZulu abakwamthetho bayakhala abakwamhlongo bayakhala indlunkulu qobolwayo ngoba umntwana weAfrika ukhulumela isilo lento futhi ngesila seneme ngazo kuzoba ngabakwamhlongo bayakhala yinto nje lena ongayazi ukuthi ungayithatha uyibhekise bese besitshela ukuthi khona oprofessor laphana khona ama historian mase sicela ukubona amagama abo labo abakhulumisana nabo abasinikezi lawo magama ngike ngatshela into athi njengoba uchaza ukuthi mina ngihistorian yakwandwana umlando wakwandwana ngiyawazi mhlawumbe namakhehla kwaNdwana lento abayenzayo ngiyajabula ukuthi indlunkulu ufike lapha khona nayo ikuhloza ukuthi ayinalo iqiniso lento ukube ngiyazenzela ngabe kwangesiza uyavala lo mdlalo dadewethu. Yebo Mkhatshwa sesiphetha nje kafushane mhlawumbe ungathi nje qaphu ngokuthi yini ngempela okumele ukuthi yenziwe ke futhi yenziwe ngobani laba abantu beyitori asinayo inkinga nabo kodwa akukhulunywe iqiniso dadewethu bekufanele bahlale nathi phansi mase sibachazele ngomlando bese kuvunyelwana ngekuvunyelwana ngakho njengamanje nabantu kwaNdwandwe befanele bathathe action nabakwamthetho sihlangane njengoba idlunkulu isikhulumile befanele nathi sihambe siyedlunkulu ukuthi cha asenelisekile ngoba lento ekhulunywa lapha nje uNtombazi lento abekwa ngayo ayizange bekhona isiyona asisho uNtombazi ake ngichazele ukudadewethu uNtombazi wayengesiyo umphakathi wayenentelezi wayengenayo amathambo wayengabhuli kwakuyintelezi kodwa lapha kubekwa nje obunye ungazi ukuthi imkhovu ihlanganaphi nomlando akekho umuntu abashuthi umkhovu dadewethu ngicabanga ukuthi njoba nje indlunkulu sikhulumeni ngiyambonga kakhulu umntwana wasonkweni ukuthi lento ayikhahlele ukuthi into engekho kudukiswa isizwe mabeyekwa lapha dadewethu bazokhanda okunye ngendlula mithi ngoba into oyibona lapha kwafanele mhla ifake la kungeni ifake esibayeni kunamakhamera ebekwe phezu kwezindlu bazogcina lapho behlambalaza indlula mithi oqobo
ngiyabonga kakhulu ukuthi umntwana oSonkweni uphumele obayo ukuthi indlunkulu kaZulu iyacecisa ukuthi lento le akusilo neqiniso dadewethu. Sibonge kakhulu ke Mkhatshwa ngesikhathi sakho sikufisele nosuku oluhle. Kulo bafuthi nibe nosuku oluhle nani. Mbukeli ke lowo bekukhaya ndwandwe ebesixoxa naye mayelana neindaba ezithinta indlunkulu